6 day war chung chang hi angai nom tila thil tak tak henganin nuna tam tak chan anoma tam tak tan phei chon ngai thak nom lo te po ani mai theya ma se he 6 day war niruk in dona Israel aram thenam ten an be eron na hi angai nom khop meya chin chet lak mitam tak chon heta anin dona strategy hi military lama chon an nazir rang an ti ni he 6 day war hi kum sang ha jko samruk le pasari jun ninga atangani som athleng ania he indona hi amak khop meya athan amak na chu ram pathum an he hi ni an berona an he ni he indona hi amak ani achan chu Israel kha an lau palo ni sang ha jko somli pareta Israel ram chu din thar le alo nia chu kum sang ha jko somli le pareta nia kum som pakwa polating lo o ngariat rukriat o kum som pakwa vel che che ni zo kani chu ala no pan zia chuta aram thainam te an be arona kum som pakwa chawa upa ram ni si kha an hne mi alo Israel zok hena hne tlak me ni he indona hi ain tran na chu kum sang kha jko somli pasari atang dei to khat Palestine ram hi British sarkar khan an obchar char thina ma se an chho san don to nai an chho san don nai tia khan ei Mizoram to meron opa min chho sana khateng khan he Palestine ram hi boina te chunga na satawang le enkol zodo na in shit lo wang khan chho san khan tuma chu kum sang kha jko somli pasari khan an tum tana ni chuta chon UN khan hetelai an chho san tu ram kha rawrel sakani chuta chon khamiram chunga khan Muslim te Arab mi kanti te le Hebrai mi te anoma kha anin ngei lo we boxia kha ram kha khami Palestine ram kha athen thanga UN chuan hetelama Arab anomanga alelama Hebrai hawan amang khan te ma se kha an pom theilo ni Arab ram te khan achan chu an ta veka khan an du an mani zong an nge ami pui zong te omna turatan khan an du ni khatelai mun kha ma se akum le kum sang kha jko somli pasarin ta li riat na akum le khan mei tha ni som pali ya khan Israel chon anramani tho ha pong ve top mai ni khate hun lai khan Arab ram thenum te zong khan an pom lo topan mai kha an pom lo top ma se heta UN khan alo then sak to na kha an thlopa chu an pong top mai ni kum sang kha jko somli paret mai ni som palia chuti huna tak chuna ni khami kumatang che khan indona ron chuka Arab Israeli war ron chuan kha hemi kum hi ni thakwa zet ain dawa tisuan thakwa zet ain do no khan ain chir ngotang Arab ram ho kha Israel ram kha azo pha dei asan chon tlom le khata khan an tlom tlat me ani an tloma wang khan Israel ram heta lo than Israel kan ram an ti aya zau khan nei pha dei me ni chu ti khan borok chu adai le ta ni khatim an top ta ka khan amaro chu namlululan ti taka kumsang kha jko sunga pro khan Swiss crisis ante Swiss canal khami Swiss along kong kha Egypt hoson kan ramani antia kan ramani tian ti khan nei tu ni kha ain ti nei tu vet le top mai ni ma se khami kong bang tu company te po lo din tu Britain te France te khang khan ngai thelo lu to ka achan chu kan ramani tin lo nationalize ma se khata khan company kha France te Britain te anomani zalen takin an kal theidon lo ni khateng thila thlen khan chon an tanei me khan chon chuwang chuan tang rol ta an ram pathum Israel ten Britain France le Israel ten an beita ni khatian be ta ka khan Israel khan an Sinai Peninsula khan la tison an ron beizui ve hala France le Britain te khan tison indona ne nan changa UNEF anti mai United Nations ho chon sipai ti khan an data khatia Sinai Peninsula an data ka khan kumsom chung chu boina omlawin thlamong ta khan anom ta ni ma se kumsom an han role chia borok chu arin inbung tran chiat heta tak hian 6 day war kan te in tran chu aron tran chodon ni heroin mung tran na hi Israel Middle East a hen tuya fang em ya a khorowani tui hi lunglu ang mai hlu nia chuwang chon Jordan luite khateng Sea of Galilee luya khang sang te hal lak la peng turin Israel chon ro man nan sema ma se heta lo lo na Jordan te Syria te khan an ngai thelo ni khatel lo la peng rot kha an mani pon khateng che khan enge lo ti
boidan lo lak ki koidan kha an rel ve ta ni chunga te pasun boina chok zel ani mei ni som pathuma khan boina tak tak entrana chu a entrana chu thil hau tak ani dot wang ania he kumsang ka juwa somruk pasare hun lai hi kol tuar hun lai ania US le Soviet Union join hoem em ya kan hriat vek angin Israel le US hi an tang du na ni chuta chuan boina chhuwa theina turin Egypt president hena Soviet Union te khan Syria be turin Israel chunan sipai heta an maniram re depa an dan haye nire lo te chuin dawan tume ti khan do ta juk shilani e Soviet Union te khan Egypt president hena khan tak tak amon lo tia Israel president ngai pon anti lo zia shetorin ron bi chinga u ron en ro u kan sipai te kan da lo Syria be kan tum lo shim atia ma sengin an du tlat lo ni boina khan du zok nge mani ti turani ma se khate khan an du tlat lowa Soviet Union sui khan oi tlata president na sera chuan sinei thalera UN sipai lo duty he takum somkal tan lo duty thin te kha aral monna omna na lo duty te kha chuk ro atia asipai te kha tir lu tani asan chu UN sipai te nam khan chuan enge mo boina kham ve theini ma se Egypt sipai te zalen taka nam chuan te khan free takin an anom theidona an be pop phedon Israel te pokha chuwang chuan UN sipai te kha ain nuk dokta UN Secretary General chuan an ngen kha lo pom sakani chu ti chuan Egypt chu ramre depa anin bun ta ni chon chuti mek lai chuan Strait of Tiran Red Sea tanga tuin an long kalkong ber Israel te kok longkong ber pokha Egypt chuna block sakal vekani Israel tan chuan indona bultan na nge ni to chan chu an eile bar an momo lakna kong ani tlat wangani ti chuan Jordan le Egypt ten indona thuthlung be ron tur indona thuthlung kha an enge committee lo ne an lo sign ani an lo zia kani Iraq ngai ponaron fin ani chu aron khlop ve ngalani Israel tan chon amang an thlak dan tur zia chu an suidana phei chon chuti an mang ang lutuk an thlan turte an lo lai ta ka chuan anina ta ka chuan heta hian Israel ho ame puita pokhan thi kha in ring doni kan chak to don lowe min he to don ne min hol to mana kan chunga thil thalo tak thleng suat nara phlak tak thlikang kha a thleng le do don ni hi tin an mang anga an thlan turten lo lai lok vek to ni chu ma se akhoto pan lo tang ve to ni tun trum hi chu thi le thi an ti meya a thi le thi atopa kan thi don thau choi chon eng mo chu kan ti ngai ni an tia ti chuan an sipai ho tu te chuan mel ma ten miron be chuan kan hne don lo chuwang chon kan be masaka ngai ni tin thutluk nan siam ta ti chuan chu thutluk na an siam chu an dole na tur strategy plan an siam chu operation focus an tia operation focus hi mel ma te an be masak an ron be ma be let na be masak na adi do bermai ni chu kalpui an tumta zingdar li le me somli panga jun ninga a chuan Israel chuan an melma Egypt Syria te Jordan ten an ron be ma khan an ron be ma in an be ma sa ta thut mai ni he thil hi an plan dan thlapania zingdar sari le me somli panga a chak berram Egypt an mani ron be tu te zinga chak berram Egypt khan wa be ma sa Egypt po an ral thom nei that ber an airbase an va be ni zingdar sari le me somli panga nia Israel te chu thlona mangin va thlok phe ni Egypt an han thlok niam khopa tuipui nai taka niam takan thloka hengte po hi plan thlap lo nia khatiat niam takan thlok khan radar khan aman hlei thei lo ani an radio te pon off veka an radar khan aman thei tam me lo me ni ti chuan niam taka rom mana fel takin an thlok pheya ti chuan Egypt ho airbase an va beya hetian be po hian an thlona khan vati chenghal top lawa an thlona chhona tur runway ate kha bom mangin an vati chhevek ani chutian ti chiat zo nuwa chuan Egypt ho thlona zathum chuang an ti chiani hei hian buruk lama lalna athlena buruk lama ron be tu tur hlo tak kha am to lawani hetian ti cheta ka hian ti chuan an thlona tlan kong te an runway te an thlona ten ti cheta ka chuan van lam in dona chuan Egypt tan chuan Israel khan ne ngai na am talawani ti chuan buruk lama chuan lalna ne nan changta chu vele Israel sipai ta chu division thuma in thena General Israel Tal te Abraham Yofele Ariel Sharon te hovin
sinei thalera Egypt sipai te chu an beita ni an thlona lampang bera an hne to wang khan a har sawak to lawani Egypt sipai te kha tamjok ma se Israel sipai te khan ti khan an nora Egypt te chu an tlan cheta ni an boin an mang angkhop mai tichon Egypt te chu thlona lamwan lampang in dona le lampang in dona an hne ta a tichon an hne zota ka chon Jordan lampang beikha an tum velea tichon Jordan lampanga ain suan lea Jordan lampang hi an va hne lea West Bank le Jerusalem hi olsam takin tila o an klem ngai to chon a olsamani olsam takhan an valata ni tichon atuk June ni sari alonia Israel paratroopers kan ti ta chuan Jerusalem khopui hlui Juda te mun thianghlim kumsang ni don an lo chan to tila an lo nei to lo an lo ngai vong thin an mun thianghlim Western Wall le Temple Mount chu an vala le ta ni hete hun la hian an temple thianghlim an han la kha an lunga chhian ni chu an lunga chhian trapna salotuka an sipai te po kha mitorot lutuk sipai rorum tak te po kha an temple kumsang ni liamta an lo an temple an lo ngai hlut em an ta ni lo an han la let le chi kha an trapna sa em mai ni an soidan pheichon torot enge seki anti mi khatiang seki tila enge i engki nge ang chi khatiang ki yang kha an ha me ti te soyoma tin jun riat an ron ni cholea sinei thalia pumpui sut ti khan Israel te sunan thunun ne to ta Swiss kanal thleng khan an wa thun ne ta ni tin Jordan pon lo ne to nen in ka hai khan pong ta ni in ka hai tiswan Jordan le Sinai hausu Egypt hausu an da thata jun ni ko le ni so ma hian Syria lampang beina athleng le ni ma se hemi hi Israel ho hian in do lo hin do ni achan chu Syria le Russia hi in zom na deuh khan nei khan an ria achan chu Syrian va be khan Israel tan phain Russia khan ron chet ve me kha hlo om ve ni chu wang tak chuan Israel po hian su tang u remna om ro se kan do long chu tiang deuh zong khan enge in the window lo chuan ti kanin perang in kap lo turin kan sut levek thei tiang khan an va hrila ma se chu ta tak chun Egypt president khan do ta lo soya Israel ho chu an hneang deuh khan lo soi ni thudik lo kha lo hrilani thudik lo khate lo hril ta ka khan khatenga han tlom tila hei in ka remna han siam mek ai chuan Israel pon tlom trap tolom chu tia lo va be mek ha an urluk phata kha dot awang khan hneang deuh khan lo in soi ni chu amaro chu khate dot an lo hril ta ka khan Israel te su beiturin an tuman lo tiruta ma se ain beita chenga atlom zo kan tang le Israel te chuan an mun peimo golan hei tan ti chu an la le ta ni ti chuan chu tia ain ka charchar ta ka chuan Syria ho po an tol kira an tlan sia jun ni som sangkha juwa samruk le pasari tlaida ruk alo rik chuan in ka hai pon an ta Syria te pon an poma tikhan an mani beiron tu te kha in ka hai lo pom vek ta ka khan chuan kha in do na kha in ka na in do na ra phlak tak kha alo top ta ni tichon he in do na wang hen Israel ram chu ale thumin apunga Sinai peninsula la a Gaza strip an la boka West Bank East Jerusalem le Golan Heights te an thununa ni tichon he min hnu lok hian UN chon resolution a pasa 2420 land for peace kha in do na wanga ram lo lak tha pelet le turin kha i in remna an siama ma se hi a lo tling vak lo te poniang he min hnu lok po hian arab phoram te kha three nose anti I enge committee thuziak an lo nei ni su ta chon Israel te kha dotla tur le anram te kha pompui lo tur khan I thun lo ti tluve ni chu chon voin thlenga an boina hi a rin chua phata a haral lan tak ngel po henga wang hian min noi thum chuang Palestine ho an omani thatna chu a thlen lo khop mai ti chuan sangkha zakwa samsari le pathum khan Egypt ho hian enge president thar an thlangani an throi tu thar kha chuta chon sangkha zakwa samsari le pathum hian Yom Kippur war anti kalam dan dikam chu ka hlo Yom Kippur war hi aron thleng thut mai ni chu indona chu Egypt in Israel an be thut na nia ma se he indona I that deuh na chu Egypt tan remna zon konga man son phani enge thlen ti chuan
khatia Egypt hawina Israel an han bele thut khan inrem nakonga ron honga kumsang hazako le som kumsang hazako somsari le paret khan US President Jimmy Carter puinain Egypt President le Israel Prime Minister ta chuan US a in munramna thutlung an zeka chu ta chuan Egypt ho khan Israel ram chu an mani ram nge ni ti pompuina e an saina an pompuya tin Israel point Sinai Peninsula kha Egypt rama an pekir le ani hei hi Egypt le Israel te ai naremna kongania Yom Kippur warina aron hrin chu an deuh ber mai ni chu wang chuan he telama Jordan te Syria te an rama boy ma se Egypt nen ro chuan araman lo lak sak po kha an pekir le ani Egypt nen chun inram takin amani hei hi 6-day war chungchang ania he heng araman lo lak te wang hian boina voini thlangin alo mani tin kan hria tur chu arab ram tam tak hian Israel hi anaramani lawan la thitlat mai ni voini thlang hian an la pompui thei tat lo ani an ma ni ramanga an langai tlat ani chu wang chon ni voini thlanga boina om hi o hemi khati song kha 6-day war chungchanga a ti a kan nei thei chu nei se ka video hi min lo subscribe la hype khamno pela e ti chuan topic sang te po kan ti chho le zelanga tongkam thiam lo chungin kha e nuamin ti po karinga soidik tok lo te po ka lo nei theya khang khan ti na ni angin ma se kan beng chu ti var veu tho tura ka ngai ni ani le phat ule video le kai mila theu don nia